قیربونا خودان پیداویستین تایبەت ji her du regezan berewzêdebûnê û beşek temenê wan ji 45 saliyê tê periye û heta nûke xêzan pêk neînayîne. Ev diyar de vedigerîte çend hokarekên serekî wekû barê aborî û newergirtina kesên xwedan pêdawîstiyên taybet ji layê civakî ve. Xabûr keçeka temen 49 salî ye û heta nûke şûy nekiriye û şiyanên karê mal hene û di heman dem de xwandina xwe bi dawî înaye û belê bi goreyî gotinên wê ku heta nûke ew wekû miroveka asayî nehatiye niyasîn di nava civakî de û serederiyeka taybet digel tête kirin. Yani خودم پێدوێت تایبەت yani ew jî heskin yani xêzanekê pêk bînin û ev xêzane bûçî yani gelekî navme dayê tên divê dihoka me li dewrobera yani yet kiç û kur yet mazin bûn û sebeb çi ye yani mesela dê kurek dê dilê xwebetek kiçeka xwedan pêdivî taybet yani aîleyan قبیل نکن. اوین داریه که من دامی راستیه هی ناف جواکی من خواستی اف چنده نموام یعنی اوی جواکی مثلا اوی دیگه اون اوی بابام روی کچاویش خاص بام جواکی که من دامدی نسکر بام روی هرچند جمارکا کم جو خودان پیداویستین تایبت خیزان پیکیناینه و نوکه خودان زاروکن لی در روشکا گلک خراب دا جیانا خواه بورینن. بس پشتی اول قیرانی واسه گلکی نخوش بی گلکی نباش بی ممکنین خود محقق آب کاربانین بطال و عطال دیچاب 150,000 به ایدار کی سروکی رخرا و خمو یا خودان پیداویستین تایبت واسا بودنگ امریکا گوت کو بریا هاتنا ویروس کرونای اوان پلانک دارشت بو کو آهنگکا مازن ساز کن جبو خودان پیدوین تایبت دا کو یک دو بناسنو بلکو بشک هزر ده آواکرنا خیزانه دا بکتن. ما پروژه که هی اگر چه حکمت بید چه لوان بازرگانی پشتوانی المبکن و پنالا که هی کو ام وان رجاء که دست نشان کریش کرو که چه قیربون الجهه که لیکوم که این وک آهنگ که بودانین وک آهنگ هفنیاسین بوب که قیربونا خودان پیداویستین تایبت لحرما کردستان بروزیدبونه او بتایبت لباجار دهوکه جبر کو هتا نوکه چه خدمت وصا جبال حکمت و نهاتی نکرن کو اوی دیار ده براوستینیتن وکو باشکرنا بار آبوری و بلافکرنا جهن نشتجبونه و هشیار کرنا جواکی. کاو عمر دنگ امریکا دهوک.